atiat lai hian min pui thei chuanin a len hunai in hlok ka ring khalai pitch line ka chu thakop me ma se eng ma ni lo lai a min pui thei chuanin ka len hunai in hlok piu ka ring ne eng mai ni lo lai khan pui chu kan du ni ama ro chu engamoni ini ve huna khan hlok na omjene ve de hlek kha tel ve kan duwa tuan episode hian kan startup som pakhat ten kan thang chwa pa te ma a an chengrang anon kaw don ani tin kan show hi in lo thir to chuan in shet thawanga kan soinon le anga startup kan ti hi chengrang ani a tin ngen mu kan ti hi investment kan ti nia chumia chuan sum mai ni lo advisory kan ti te partnership te kha awama tin entrepreneur kan ti hi pasal tha kan ti te kha ni a ti chuan a to bera chuan investor kan ti kha kan thang chwa pa te ani kan show organizers te hi 3010 tili le zone te ania tili 3010 entrepreneurship and MSME support hi mizo mani kutke din tum te tan liaw liaw NGO din ani te khan misheng shanganon pitch to kan jiri te pon nuam anting ka sha interaction hun po kha nuam kan ti kan kham lo lek lek in ka sha eng poni che medang kan som le anga ngen mu mu ngei tumin in company tangin rob sang zela kan som anga ni han tunchuma hian a jelly product hi ron din chwa pui don ani le kan lo lo me thang chuan nu le pa te kan vain chi be ka bu ka chau voin ya hian in kan zawaya kan ngai tu ho tan thil pan hi ron soi ka tuma pakhat na chuanin kan rama thei sang sang te hi a chet me lo dan tur kan ngai tu anga in ka hria pani na chuanin kan rama thei sang sang mang hian thil tui hnai le hrisel zok song bol dan kan ngai tu anga in ka hre boka chu kan thil ngai tu tur karon chop chua atanga ka thil ngai tu chuata ka chu kan rama thei sang sang mang a jeli kan siam hian in kan rama thei tam takte hrisel le tangkai zokin kan man thei ka be se ya panina chuanin thei tuina dik tak lang tho si hian in jeli hi a siam thei ka be se le boka chu kan thil siam je chu osam taka kan lei mai theina turin dor sang sanga chop chua thei ni sela mani taksa hrisel na ngai poimo le taksa lan dan moi ngai poimo te ta le mi zong zong ban phak ni thei bok sela chung tiang chuan in lei mai ol sam le mi zong zong ban phak le tui le hrisel si chu ol sam taka lei mai thein chop chuak theila ka ti hle bok ani chu ka thil siam tui nai tak chu kha jeli kha eng en chin na ma ala pal tang hau lowa danang taka zor chua thei pol ani hau lowa chu wang chuan in voin nia hian in kan thang chua pa te hian in min pui thei ani chuan in kan rama thei tam tak troi chemai mai tur lak kan ven thei pialama hral suma hlok takin kan chan thei ka be sei ngei ni kan lo me I product se ami ron chop chwa ka ma chu khalai I nge amori ron bok na lai kha eng en fia na ma pal tang lo ti lai a kha kan ei ka ma gem ti lai ai ngam tur chang a chuanin in lama siam ania amai ro chu kutlong a siam ani lo wangin a thiang hlim to ka chuanin thei atanga siam ani wangin a hrisel hle bok ni le ani chuan thiang hlim takan song bol ni chuan kan ei chin turi ni ron chop anya nga te ro an ei chin ni la kan jury ten ka thian te hian han ei phut se han en wang ila ai ngam lo ke en via en chin na ala pal tang lo kan tia khanin enge ni sarkar recognize thil anga ven chin ang khala pal tang lo ka ti me ke ma ka siam ngun khome ka siam sul ni ma chuadin adik kharon chuak okay ke ma en chin na chu pal chin tang na sadon zo ka mun le a poi le ne chu to bera ka yang a jeli ngai no roal kum te po age group te po amatero amero chu helaya kanai torin rom chwa ka nge an le tui khop mai cái dấu đẹp kìa chú le dikhan pur ba dikhan lo comment se tro midang chat na nei chung khan sang giờ là nhà hay kalau
mention masak ber ra chu heta in on pitch zone khan enge bultran te startup pon ni maula registration ti ngam na guts nen khan on kalta ula a thau mango hi ka ti china enge mo bera I antinan fasaya khan ila nei chi lo ni pon tinan hei AMC ate mo helaya enge mo I farm registration sim kha antinan investment timelas emi kami alo mana mo puina mo tu mon ron invest don tang ni se mo I company khan I englawa khan I farm khan khalaya khan kha apoi mo masa hi ka tia khalai kha ngai poi mo hi thakop me nang mania rin na ngam na nei tu chon registration da nanga le kha license mi pe thei tu ten he na phal na nei thlap masak hi apoi mo mangai o ka tia number 1 a chuan number 2 a chuan ti khan hemi enge avon that dan chung changa hian tiran jelly nia ei thil dang ai khan a chema che ol sam na chance kha omem kha engtin nge I market a khan engtir nge enge a that thei chung engtin nge hunip inei theyang ti te khang kha khami chung khan a chiat ma khan engtin nge rom man na ineem a chiat ma sal zo dan te tin sal zo ma stock kha engtin nge lo da that dan turang chi thleng khan enge rom man na inei dan mi lo hril tunami zona zong hi tlemin a detail deuh kan soi deuh hlekanga hemi tunami thilli idea stage chalani shima hemi ka idea nei na hi ka idea ka thlak le shima atira kha chuanin lam khuang jerky vel kha ka buai puina sakhop me khami kha in ka hun kha ei heklu tuwa mase ka du thu samang ke mangai puina ka ei duang kha achuak thei si lawa kha wang khanin ka thil nei lo ngai tuai chuanin enge ka nei thei ruwa asur ni le ni asat ni te pon enge ka siam theyang ti vel kha kan han ngai tu khan jeli kan ngai tu choga tu ka ti thotan ni vel atang ka buai pui chho tan chawa chu wang chuanin enge di danang taka thil han ti vel kha ala haralu tuwa amai ro chu kan buai pui chhonga thakha chung vel chuanin ka buai pui fel thei ka ringa engkim test bal thang vek le license nei thlap tu rang khan ala ti khan zona dang an lo in ngai to chung in hei kan lo soi du chu kan rama te po hei department anom ta khang lam lo encol tu le nge vilzui tu food and drugs lam te po mo khang te po khana kina te chuan refer chi te po nang chu te ro khang lama te po khan an tlan la a shi sel to kem ti te po khamo chuanin a man za te hi kan lo she cha ga ne chan chu jelly ti chuan no pang zong zong du ni a puiting te pon he an lo ei chin to ke chang kal ei chin lo wa a tu yan tia chu wan chuanin puitling ka apo tu veu tu rangai taila a man lama khan soi don taila hei tuna kan huang chan jelly hei bur te kan mu common de chu cheng khatte nya mo a tom em ani khang khai engza nge ni don kho chaklam siam kha ni thung ta kha khai ro ka chu a shi sel na le shi sel lo na ka chu kan soi thei lo ta hemi chungchao hen amani atak taka chuanin final theilan in ka hrelawa a chan chu engma engkim danang thlap le test bal tlang thlap ani nu khain final thei chua ani ka be sei chau zoga chuanin mi zong zong ban phak ani thei don chuanin to chu ka ni ka ring lo ani jelly bi ka khan market research nei to karinga Mizoram bi ka enge a market lendana a Mizoram bi khan ti photila kalan nei lian lutuk lo wa midang market va en ai ma ha ke ma na be siang zong khan kan nei ta zoga a chan chu a tuina le hri sel na a tui pela ma a hri sel ve thau nia a chan chu a ti khang na tura ka thil man kha I vuni na ngai te samina ngai te ru tan te no poina du phei chon thang lai me kan nian ru thang lai me kan nia ting te khan a tuina le hri sel lang zong a han ngai to khan a market chu a len view ka ring midang market ne na va dilem lo khan vun nal na ti lai tak kha a me chela ma chan tlan na dewanga ta ra me thei de ai zona pakhat kan nei ve chu food processing course lampang hi kal chua te nei to nge tuna ithil ron siam hi food processing lampang hen itui sim sima tian dang mai in zir chopa hetiang product hi ron nei tikha kan zot chenga chuan vun moi nai ron soita ka khan ithil tel khai ei hne man yang I vun moi tlat hello o pek nei ta ra ne enchin na ka in hem tlata ne ka chang them zona pakhat na khanin ne tu na hian kan ron tui thar chho viawa chuanin MFPRTC selling ami
na thok pakhat ne kha ka han in be chho tana amai ro chu kan share tu chu tun kar tir lam mon de mo khata tanga han idea ron puak chho thar khan ye I MZU lama project khoi ho thesis pakhat te po kan chiar thei pha hlawa lo ti khan contact engeng mo chu kan nei ya MFPRTC lampanga mi thok pakhat ka be meka tiang vel chu ne oh rosang se la anh kan ka wang che sang sang oh na china pur ba lo se kha hey avei om khop me ya registration lati mi alo hi voina hian farm hi ingron lan nual ani nakina ronin lan tur te pon lo min ka ria lo in lan to te po so la chon noi ni kha lo ngen mu noi ni kha lo invest tai la yes legal entity in ni lo chon in du khan lo mang maula legal action mo eng ma in protection kan nei lo ni chu ke ma ni tili lama tang chuan antanan noi ni ka lo invest kan lo invest ta tili khan kha iPhone te lo le dik ta la mo lo pon okay Singapore te lo zin dei ta la kan pek na chen ni mi lo wa khan ti thai kan nei claim ma legal entity la ni kat lo wang khan kha lo in lan to le ron in lan tu te po khan ngai poi mo sham mo la thil ti chozel in tu mani chuan kha priority anei ula ka du khop mai chuan tu na in thil ron siam kan e china ka atui khop mai hello pur ba ta ne ngan e zo mal do mai enga tangai siam ngai ton mi kha thei hai tanga ka siam ania chuanin ka siam dani kan soi shim shim ngo hei ka siam dan ne thei hai ka kan han le ya chuanin ka sil fa ya ka ti file thaba chumi zo a kor ka khia ka chan le ya chumi zo grinder ka grind a chuanin chumi chu ka chuanga thei hai jui se chu chuanin chu ta chuanin ka chuana khan a om tok tuna ka thil ti om tok ti vel zel kha ani ria amai ro chu ka ti hema wa khan a dikin a ron chuak kha ni me a om tok ti vel khan chini po kha a om tok kha kan thak le ya chuanin no brick stage kan ti brick stage tu rianin reflectometer man anga ya monday idea om ga ti kha reflectometer cha tailar lon thleng man si lawa reflectometer a hianin 65 degree bricks ani khanin a khang tok vela ngai khan ya ma se ka ti suan hema wang khan a khang tok tu ha ka shedeu theya ha wang khan khang fu vel me me a chuanin a satlai khanin container hang ka chung lu da chuanin ka chin phuya ka da tha chin phui lo ha chuanin a khang rual lo de win ka hria kan ti chin ni china farm pakat kan lo ento aka comment pakat ka coffee chungchang kha buk kha ka chuak le in manufacturing process hi non ziak chuak ngal mai thina in thil phal khop mai hi in trade secret point of it ya proprietary information kan ti ai ma se sar kha ta hain I hemi a preservative and add sugar ti pela ma hianin ati khang na na kan thil mana kha thiam ve ngai reuh khop mai in trade secret ka soi lang mi lo nia veng him ro ka ti na ni chu okay TV in non show kan internet heta in kom chak in kom thang mo pok engene heta in mer shia tam in kom chak nu pok kan e kan ti ve ten kha ti thei mai ni chu wan zon in trade secret kha I mean veng thada ula ka duwa chulai chu ni ta se tin hey jelly base no pangin an lom khop maya tui do phe chu puiting pon kan lom thoba engtin nge market ta in semzai dan market lu chil tum dan kha I market entry strategy kan te kha min shil fiat hayem strategy kan ti juadin I ama sabela jo ke manen experimental site hin nei photila chumi atanga a chuak theyanga kan ngai chau chu ti chuakila omzia chu atui le a hrisel thatoka kan ngai chauka chuak ta se chu tiang join B2B a dor sang sanga va trade kolila vada chuakila osam taka le an shelf space for lu ave to rin so kan thil siama po order base in siam zelila khatiang value lampang ni lawin achelo I product himo potential po ane viewin ka shia no pang ho lom zong ti fu phe hi chon dik tak sun nu le pa ten le sak nge ne no pang inan ngen chon chola ya chon kan indoor na tak akor han lu don taila angen muwa khan
angen mu noi ni thleng kan offer thei cha engzat nge min offer share engzat nge min offer ve thei le danang takin thil te a kalfel theya test te pal thlang vek thei chu tu tra kumnga chuanin hemi sum do nei noi som panga huvel hlok na anga than chho thei ka ringa chu wang chuanin paranam no ten paranam anianga chuanin kumnga nuwa chuanin noi somnga anianga chuan tuna hianin share 4% share thleng hi ka hral phalang 4% chu noi ni noi nin registration policy box silowa tin product a prototype chu nei to ma se a packaging po alo ala nascent stage lo to kan ni chu tuna ithil ti hi a thil thodo turang chun lang ma se khalai khan 4% chu ke chun 2 laksa 4% kha chu sar thleng ka phal ga tia Thleng ai hiam antiran singa khan 1% chu tiang zo singa 1% 4% kha noi ni mo ke chun atam ange ni ato ka ti deu 4% noi ni chuan it tol them tol thelo chun atam ka ba ti deu ve singa kan han ti chana kha chu kan huang hian materials required ti vela hian in heng ho jing ai chuanin weighing machine ti te thermometer te refractometer ti te grai ti te chu sam taka nei mai thei khan yam amai ro chu grinder a hian in liter ni her thei ringot tiang te kha chu ate lutuk do ni chu wang chuanin tlema alian deuh exact man nge khami refractometer hi ho ka machine ho ka 100 bricks vel theng meter thei hi sangkha zanga bor vel te pon acha me thea le me thea chuanin weighing machine hi chu sangkha zanga bor vel thaw panin sang thum lo ta bel ko min an soi lok te thermometer ani cheng sanga kan khung vek theng a chuang o mang a che che ka soi thei mi cheng sang ngai ni material mo zong zong i khung leng ai khung leng lo a grinder hi chu man sang ang singa kai singa kai si Singi. amount ni an shilok te sing ni chovel oh sing ni plus a si kha sang ko chho vel an ya sing ni ka soi okay sing hi lo ti tai la ibung romo mo zong zong hi sing thum plus vel ina dai don ta a chuan noi ni lo invest tai la 4% min offer a ibung romo mo let leave let nga let like an length kan le thei don na noi ni chuan a fa lok lo ve 4% chu ya kha kan than chho je tuna po atui sia tian ka han sal cho je danang thlapani kha chuanin allen ka be se ya kan ngei tua dan vel a chuanin tuna karon soi noi soma kunga nuwa ti vel te ni kha chuanin nakina zel chuan a hlok view ka ring a tet lai hian min pui thei chuanin allen huna in hlok ka ring khalai pitch line ka chu thakop me ma se eng ma ni lo lai min pui thei chuanin kalen huna in hlok view ka ring ne eng mai ni lo lai khan pui chu kan du ni ama ro chu engamoni ini ve huna khan hlok na omjene ve de lek kha tel ve kan duwa 4% ka chu atlem ka ti de chu wang chun lo la in ngai tu thale te o sir ale eng poni se ti khan wareng te changi idea lumwut vut in chuang chung iron thlen pui te ro helai min ei tira ahim nge ei kha ahim nge him lo po kan shelo tin aman po kha ila soi thailo ta tro hemi pis te po hi chulai tak me chan eta kan jury te ponan ngai to nan seng na sign karinga hi aman tur po ila chu thailo chuan 4% kha eng po chu lo ni se khalai kha chu kan ngai to chun zom vyaw angain karinga chan chu helaya loading to te le ding le tur te po experience nei tak tak kum tam tak local pui to zinga hian I survive angem tro startup india seed fund hi idong angem ti hi I confidence level ka she chak za ni em nge za somre za somnga number 1 a chuani tuna ka thil ti person ka nei thai me ma ka zong in ka ti thei do na wangin za ale kan lom lu tuk Gateway!